Cijenjeni gledatelji, srdačan pozdrav svima vama koji nas pratite preko našeg YouTube kanala Super TV u našem podcastu gdje ugošćujemo mnogobrojne goste iz svih žanrova, od glazbe, politike, kulture i svašta nešto. A naš i vaš današnji gost u ovoj emisiji u kojoj će nam sigurno to ostati za neke buduće generacije je, možemo slobodno reći, jedan od najvećih glazbenika sa ovih prostora. Zele Lipovača ili Zele, divlje jagode Zele, dobro nam došao. Dobar dan ili dobro večer. Ne znamo, u podrumu smo, pa ne znamo šta je van. Ali ne znamo kada će tko gledati, tako da možemo to svakako. Naravno, pozdravljam sve one koji nas gledaju, da vidimo svugdje i... Svugdje, da. Pa evo Zele, izuzetno mi je čast da te mogu ugostiti na našem podcastu gdje su već mnogi poznati gostovali, gdje smo pričali o nekakvom životu, karijeri i svemu onom što bi bilo zanimljivo za sve one koji te znaju kroz sve ove godine izuzetno dobrog, kvalitetnog rada sa puno dobre glazbe, a i za ove nove generacije kojima će to sigurno puno značiti da znaju tko je zapravo Zele, divlje jagode i što su divlje jagode u svijetu glazbe. Pa ja se nadam da ovi koji me znaju ima malo više od onih koji me ne znaju. Ali mislim da to nije ključno u poslu. Ja ću se i dalje truditi, dalje ću isto raditi. To čime se ja bavim i to što ja jesam i nekad bio, što sam danas i što će sutra biti, ja vjerujem da ništa nije slučajno. Pa nije slučajno ni da mi danas sjedimo ovdje, razgovaramo. To je valjda neko određenje. Ja sam bio predodređen da gitara, odnosno muzika, bude neki moj životni put. I kao klinac sa nekakvih 11 godina sam prvi put bio došao u stvari u kontakt sa gitarom. Bio sam očaran tim zvucima gitare i to šta sve gitara može proizvesti. I naravno, kao svi klinci, počeo sam to nešto malo učiti i sanjao sam da jednog dana i ja postaneš veliki glazbenik. Pa da budem nešto i ja. Da, to sjećam se, iako sam ja, smatram da sam samuk u tom samom početku, kako se i brat moj učio svirati gitaru, onda je naš tata, naš otac je angažirao je jednog profesora gitare, zvao se Dino Toromanović, sjećam se. I taj neki basic, te neke osnove sam u stvari naučio od njega. To su neki akorde, neki ritmovi i to je to. Znači, sami taj početak. A kasnije sve ostalo, pošto sam ja htio da tu gitaru nekako, da naučim ono što sam ja uspio čuti na pločama, onda je to je bio jedan težak put, moram biti iskren. Mm-hmm. Tad nije bilo ni interneta, ni YouTube-a, naravno. Skoro ničega. Ili nije bilo, još bolje reći, nije bilo ničega. Ono što je, ono što je možda važno reći, čak nije bilo ni literature neke. Moj otac je puno putovao po svijetu, stvari više po Europi, i onda sam ja njega stalno nešto ga molio, daj mi pronaći neke nešto, da se ja učim svirati. I onda je meni u najboljoj namjeri izgleda stalno krivo donosio. To su bile neke ne tablature, to su neki priručnici bile, ali više za džez. Mm-hmm. A mene džez ni u kakvoj varijanti nije interesirao, tako da ni tu nisam uspio. I onda sam shvatio da jedino kako ću moći nešto naučiti, to su ploče. Aha. To su ploče i Ali gramofonske ploče. Naravno, govorim o vinilu govorim, jel?
Nisu ove Knauf ploče, ovdje nema Knauf, ovdje su cigle. Nisu Ma, ni ploče od cigle, znam, nego vinil ploče. znam zašto to Zele kažem, jer ovi klinci danas, kad im kažeš gramofonska ploča, oni se zgražaju i pitaju što je to, za što to služi. Zato kažem gramofonska ploča. Gramofonske ploče, ali i tu je bio problem. Nije bilo kupiti ploče. Bilo je kupiti neki izvođača koji mene nisu interesirali. I onda sam ja i to sam starog zadužio da on meni kupuje te ploče. Ja sam njemu napisao spisak šta bi to trebalo i on je stvarno donosio to. Jel? I tako sam ja krenuo. Međutim, radi poređenja nekim klincima koji danas uče o nekim momcima, jel, gitaru, za nešto što je meni trebalo, recimo da ja neki lik, ili neki riff, ili neki akord, ili neko dio nekog solo, da ne kažem cijelo solo, meni je recimo sa ploče trebalo možda 1000 puta vratiti iglu, ploču, i recimo mjesec dana da skinem nešto. Za danas je to potrebno najviše od 5 do 10 minuta. Sad da, kad se usporedi to. To je nemoguća misija. Ali je valjda je sve moguće kad to želiš, kad to osjećaš, kad je to dio tebe, kad misliš da jedino tako ćeš biti sretan ako uđeš u taj svijet. I ono što je možda važno za taj moj početak, ja nisam odrastao, ako govorimo ne o mome odrastanju generalno, nego ako govorimo o muzici, jel? Ja nisam odrastao na Balkanu i na tim bendovima sa Balkana. Ja sam odrastao na zapadnoj kulturi. Znači, bendovi koji su bili moji uzori, koje sam ja slušao, su bili iz Amerike i Engleske. 95%. Nešto je malo bilo još nekih bendova tipa, bio je, mislim, nešto Nizozemska je bila, ili Holandija, neki bend, nešto Australija, ali uglavnom je to bilo, su bili ti bendovi. To su bili neki moji uzori i naravno da sam ja krenuo tim putem. Ako govorimo o gitari, moj prvi hero je bio Jimi Hendrix. Ja kad sam vidio šta on radi od gitare, šta izlazi iz te njegove gitare, ja sam mislio da je to nemoguće. Ja sam zamišljao da li je moguće da ja jednog dana nešto tako osviram ili da li je uopće to moguće. Jer meni se Hendrix činio kao neki svemirski čovjek. Space Shuttle. Mislim, nije to samo meni bilo tako, ja se sjećam, kasnije sam čitao i tako dalje, kada je na Hendrixovom prvom koncertu u Londonu, osim publike, bilo je jako puno muzičara. Ja. Bio je i Eric Clapton tada i on je isto to mislio. Eric Clapton je izjavio da je mislio da on negdje sa svemira pao. Negdje, jednostavno kaže ladica je pala ljudima dole kad je on to na tom koncertu, šta je sve izvodio. Tako da, poslije toga su se, bilo je naravno to još puno neki, ako govorimo o gitaristima, bendovima, ali ključno je bio kasnije u tom mom odrastanju i, kako bih rekao, definiranju te moje gitare i način na koji sam ja prihvatio gitaru, koju sam razmišljao, najviše je traga ostavio Ritchie Blackmore. Znači, to je grupa Deep Purple. I naravno da sam ja slušao još puno ti nekih svirača, tipa Zeppelin i Jimmy Page, pa bilo je tu uglavnom puno, ali Ritchie Blackmore je bio neko od koga sam ja naučio u stvari tu lakoću sviranja, bar mislim da sam naučio, i način na koji on razmišljao, kad sam ja to nešto analizirao, slušao tu njegovu gitaru, kad dođe do solo, kako on to radi,
ja sam onda krenuo tim putem i evo da oko tog završimo. Trebalo je dosta godina da me ljudi shvate ozbiljno i da ja donesem nešto svoje. Jer najteže je od desetine, stotine hiljada gitarista, odnosno oni koji sviraju gitaru, najteže je postati gitarista. Imamo milijone oni koji sviraju gitaru, a ovi koji su gitaristi, njih imamo jako malo. Možda u svijetu ima, ne znam, neću reći na prste jedne ruke, njih ima 20, 30, 50, nebitno je. Pa to možemo čak usporediti sa nogometom. Puno je nogometaša, ali 20-ak možda onih najboljih, koji su stvarno vrhunski. Tako da nakon, ne znam, nekog perioda, mislim, već su postale divlje jagode i tako dalje. Trebalo mi je dosta vremena da ja dobijem, odnosno da to moje sviranje dobije neki pečat. Da ljudi znaju kad čuju neku pjesmu, i to je ključ svega. Kad čuju neku pjesmu, kažu, ovo svira onaj. Taj. Jer ja, ako mi pustite, ali ne samo ja, nego hiljade ne svirača, nego i publike i oni koji slušaju muziku će znati ako slušamo neku pjesmu da to svira Santana. Ili ćemo znati da to svira, ne znam, Ritchie Blackmore i tako dalje, sada ne nabrajam. Tako da mislim da sam došao do tog nivoa da ljudi mogu znati da kažu, ovo onaj svira. Kako se ono zove, možda se neće sjetiti mog imena, ali će znati skontati ili divlje jagode, ili lipovača, ili zele, ili tamo neki. Dakle, Zeli, možemo onda svakako reći da su ti i uzor, a i na neki način učitelji u tvom poslu bili oni najbolji u to vrijeme, definitivno. Divlje jagode. Kako su zapravo divlje jagode nastale? Kako ste našli naziv za bend? Jer to je zapravo isto izuzetno bitno, a i teško. Znači, pravi naziv koji će nekako ljudima ostati u uhu. To je jako teško pitanje. Neću odgovoriti na ovo pitanje. Zašto? Nema šanse. Nema šanse. To stvarno ti mene ovdje provociraš i ja ću sad napustiti ovaj studij. Ako baš moraš. Znači, stvar je jako jednostavna. Da. Svi mi koji se nešto kao klinci ozbiljno počnemo baviti muzikom, onda bi na kraju htjeli da napravimo to što su ovi naši uzorni. A to je bilo band. Ja sam sanjao da ja imam band. I vidio sam da neke teme, neke pjesme, nešto to izlaze iz mene. Ja nisam znao koliko to vrijedi i da li to ima smisla i da li je to dobro. Aha. Ali želja je postojala. Ja. I ta želja se je rodila još praktično u srednjoj školi. I ja sam već u srednjoj školi imao neki, ajmo reći, neki svoj band. Ja. I naravno bili smo klinci i tu smo već imali ja sam neke teme napravio, nešto koje su bile kao autorske, ali smo uglavnom bili kao svi drugi cover band. I onda kad sam krenuo studirati, umjesto u Sarajevu na fakultetu ekonomije gdje nisam upisao prijemni, ja završim u Zagrebu. Na neku mučku sam upisao vanjsku trgovinu. Da. I ja sam svirao sa 2 lokalna benda zagrebačka. Jedan je bio Novi akordi, te oni su bili tako. Svirali smo neku morsku gažu, svirali nešto, pratili smo. Ja se dobro sjećam. Pratili smo čuvenog Koga? Duška Lokina. Duška Lokina? Da, ja sam bio u tom band koji je pratio Duška Lokina. I bili smo, on je bio tad jako popularan i bili smo na turneji po Makedoniji i Kosovu. I to je nevjerojatna stvar, tom se kasnije nikad nije ponovilo. Imali smo čak 2 koncerta dnevno. Jedan poslijepodne, jedan navečer. U istoj dvorani, jel? Mislim, to je bilo sve, naravno, sve. Dobro, kako si se ti uklopio u taj stil glazbe, s obzirom da je tvoj nekakav žanr bio ipak nešto malo žešći
od ovoga što je Duško Lokin Evo, pjevao. ako moram nešto govoriti o sebi, iako u prvom licu nije dobro, ja sam kao klinac svirao sve. Aha. Bukvalno sve. Jer sam promijenio par bendova, svi su ti bendovi svirali, su bili cover bendovi, ali taj repertoar bio uglavnom sačinjen od tadašnjih izvođača iz ex-Jugoslavije, pa je tu bio Oliver Dragojević, i U-grupa, i Indeksi, i Duško Lokin, i ne znam ni ja, Lepa Brena nije bio. Nije još kasnije. No ne znam, ni da je kasnije nisam to svirao. Narodnjake nisam svirao. I onda tu i tamo onda sam imao još jedan band u srednjoj školi, zvao se Drugi pokušaj. To je opet bio pravi rock band. Mi smo tu svirali samo Cepeline, šta ja znam još ovoga, kako se zove, grupa Taste, Rory Gallagher, pa smo svirali. Uglavnom svirali sam. Tako da sam ja bio potkovan prilično kao klinac i nije mi uopće bio problem pratiti Duška Logina. A bilo je interesantno, menadžer koji je tad to organizirao je zahtijevao da band bude onako uniformisan. I onda nas je, kad smo krenuli prema Makedoniji, odveo u Beograd u robnu kuću i kupio nam je plave onako štofa sa peglom hlače i naranđaste košulje sa ovakvog kraga. Dress code. A ja sam bio mali šminker tada koji imao svu garderobu iz Italije. I onda kad skinem onu garderobu iz Italije, obučem se, ja gledam sebe i kažem šta meni ovo treba. Ali drugi glas govori, to je put koji moraš proći. Ali nisi se promijenio, ti si dan danas šminker. Pa, čekaj, je li ovo šminkirstvo? Pa meni je to van standarda, definitivno. Ja sam osigurao ovu jaknu, znači manje je od 5.000 eura. Je to krokodilova koža ili... Ovo je 4 krokodila ovdje spojeno. Šalim se, naravno da stvarno ne pomisle ljudi da je to toliko košta. Nije 5.000 eura, platio sam 4.800 eura. Da. Ali držiš do imidža, stvarno, evo, koliko god se mi znamo svesti. svesti. Hvala ti na tim toplim riječima. I onda je to, nakon tog iskustva, onda sam svirao sa grupom Biseri, nakon Novih akorda. A grupa Bisera je bio cover band koji je svirao u Zagrebu, Plesnjak. I oni su tad bili u to vrijeme najplaćeniji band u bivšoj Jugoslaviji. Znači, kao cover band. Oni su zarađivali jako puno. Onda i ti s njima? I ja sam se javio na tu audiciju. Prije mene u tom bendu je svirao čuveni Zec iz Novih Fosila. Vladimir Kočiš. Tako je. Zec je tu svirao gitaru, mislim da je pjevao Zec ili još je bio jedan pjevač. I onda je bilo nas 10-12 ti neki prijavljeni na tu audiciju gitarista. Svi su bili iz Zagreba, osim jednog malog Bosanca, taj sam bio ja. I onda sam ja negdje u neka doba, kad sam ja to probao, on se mene pitao šta ćemo svirati. I ja sam prilično, neću reći polu, nego prepotentno, rekao da ja znam sve i da oni mogu slobodno bilo koju pjesmu početi. Ja sam mislio na cover pjesmu, ali što je najgore, ja sam sve skinuo. Znači, sve što se tad vrtilo, što je bilo popularno od rock muzike, ja sam skinuo. Kaže on, gledaj u mene, onaj klavijaturist, bio Boris Vrček. Stvarno, kaže, tako. Kaže, evo, recite. Pa kaže, ajmo, ne znam, Deep Purple je bio, ali mislim, Strange Kind of Woman ili možda neka druga pjesma. Ja kažem, okej, piju ja to tamo, Tad sam imao taj Gibson Deluxe, potpuno novi. Piju ja to šamaram, druga pjesma. Ne znam šta je bilo, se rekao nešto od Claptona. Ja kažem, može to. I oni meni kažu, kao, dajte sačekaj dok mi završimo audiciju. I onda je bilo još par gitarista, uglavnom došao je kraj. I oni mene pitaju, otišli su ti gitaristi, mene pitaju, ko sam ja, mislim, kako ti sve pjesme? Bio iznenađenje za njih. Kažem ja, ne znam, ja sam rekao kao,
Ja sam već sad veliki, ali rekao, ja sam kao dijete počeo svirati gitaru. I sad sam tu, rekao, studiram u Zagrebu. Bio sam ne prva, nego druga godina faksa. Da. Ili prva, slagat ću te. I uglavnom, oni su rekao meni da bi oni mene primili, da li ja imam neke uvjete, ja sam rekao da ja nemam nekih uvjeta. Pa kaže da se govorimo za novce, ja kažem, mene ništa ne interesuje, vi meni dajte koliko god vi mislite da treba, rekao, ja ću svirati. Šta god vi kažete, ja ću svirati. Znači oni gledaju u mene. Kaže, dobro, morat ćeš otvoriti račun u banci, jer sve ide preko računa, nemam nekih problema. I pitaju mene gdje stanujem, pa ja kažem, a to je bilo ta audicija gdje su oni svirali, bilo u Cvjetnom naselju. To je bio studentski dom Cvjetnog naselja. Pitaju me gdje ja stanujem, pa ja kažem, tu odmah u sljedećem paviljonu stanujem. Kaže oni, pa bilo bi dobro kad bi ti mi naš stan, pa da ti nešto pređeš. Kaže mi, ja neću iz doma ići. Meni je dobro ovdje rekao. Pa ne, kaže, mislili smo ipak, bit će bolje i tako. Ma ne trebate vi, rekao, da brinete o tom. I tako je bilo. I onda kad je taj prvi honorar došao i kad sam ja počeo svirao sa njima skoro godinu i 3-4 mjeseca, ja sam zarađivao ogromnu lovu. I u to vrijeme sam bio jedini student koji stalno vozio taksiju. Nijedan student se nije vozio taksijem osim mene. I to je ja sam se tu puno naučio. Ja sam se tu naučio da budem profesionalan, da ne kasnim, da se uvijek sredi na svirci, da budem onako, da budem za ekipu, jer je to ekipa. Mislim, stvarno, to je stvarno dobro zvučalo. Ti su biseri total profesional bili. I evo, to je to. I ja sam, bez obzira na te sve pokodnosti, sve što je bilo super, jer ja nisam tu ništa radio. Oni su bili stariji od mene nekoj 6, 7, 8, 10 godina. I držali su me ko kap vode na dlanu i ja sam bez obzira na to. Zadnja naša svirka je bila u jednom top hotelu u Zadru. Mislim da je bio Novi Park, stari park. Mislim, stvarno super bilo. I ja sam njima odmah na početku te gaže rekao da bi ja napustio bend, da bi ja pravio svoj bend i tako. I onda je, kad sam ja, oni su me pokušali odgovoriti, nema, šta mi nisu nudili, daćemo to. Ja sam rekao, znači, toliko sam bio odlučan da krenem nekim svojim putem, da sam ja prešao od svega, sam išao na nulu. Znači, morao sam sve ispočetka, graditi i tako dalje. Nisi se bojao? Kad već imaš jednu tako dobru priču. Stvar je jako jednostavna. Da sam ja razmišljao onako trezveno, vjerovatno bi se bojao, vjerovatno bilo... Ja o tome nisam razmišljao. Ja sam bio 100% ubijeđen ili siguran da ću ja uspjeti. Znači, a 100% nema ništa. Mi sad ne možemo reći 100%, šta ja znam, može biti vrata da se ne otvore ili da bude zemljotres. Nema ništa 100%, ali ja sam bio 100% siguran da ću ja nešto napraviti. Nisam znao šta ću, kako ću. I evo, kad sam završio s biserima, ja sam krenuo praktično od nule i tad sam odlučio da napravim bend i tad sam ja kad sam prestao sa njim rad, naredni mjesec, 2 dana sam upoznao, znao sam ga iz viđenja. Prvo koga sam znao bio je Adonis Dokuzović bubnjar, koji je bio imao veliko iskustvo, već tada, iako nije on bio stariji godinu, 2, 3 od mene. Je li svirao negdje tada? Svirao je, on je u dosta bendova svirao. On je isto kao klinac počeo svirati. I onda preko njega sam upoznao i Muca, nažalost pokojnoga. I onda sam ja, pošto sam Tonija znao iz djetinjstva, Toni je bio negdje po brdima nekim po Bosni. Tamo, da li je predavao kao nastavnik muzike ili bio sa nekim sviračima. I ja sam njega uspio pronaći, nije bilo naravno mobitela, nije bilo onoga, nego sam nekako, nismo imali telefona. Da, zanimljivo je to bilo ono vrijeme, stvarno komunikacija je bila... I onda sam ja njemu poslao telegram.
Telegram. Ma da, Telegram, nekako sam saznao gdje bi mogao biti i tako smo mi stupili u kontakt i on je pristao da dođe. I sam ja rekao, ako želiš, onda ću morat doći u Zagreb. Mislim, moramo negdje krenuti. I što je Toni rekao? Pa Toni je, ne znam šta je bilo u njegove glavi, ali on je rekao da će doći. Pa da. I tako smo mi nekako stupili u kontakt. To nije toliko važno. Uglavnom, u neka doba se on našao u Zagrebu i tako smo krenuli. I onda smo još riješili basistu. Mnogi ne znaju da je u stvari prvi basista Divlje Jagoda, koji se nažalost malo spominjao, ali stvarno prvi basista Divlje Jagoda je bio Saša Cavrić, momak iz Zagreba. Dobro sjećam da je stanuo u Đorićevoj ulici, jer sam kod njega znao otići. Jedan super momak i tako dalje, ali on nije vjerovao u to. Mm-hmm. Nije on vjerovao da će mi uspjeti, da će to nešto biti. On nije volio ni vježbati nešto, iako imao dobru gitaru. Aha. Dobro je izgledao, super je izgledao. Bio je dobar momak, stvarno bio dobar momak. Ja, pošten momak. Ali mu je nešto falilo. Ali nije bio za tog. I on je praktično... mi smo snimili prvi singl. To je prvi singl bio Jedina moja, onaj mali singl. Mm-hmm. Mala ploča. I on je praktično osvirao samo taj single, ali on je već tad rekao da ode. Tako da on praktično nije bio... ja sam odmah nakon tog sam zvao prijatelja moga iz gimnazije koji je svirao bas gitaru, a to je bio Nihad Jusufodžić i 99% ljudi misli da je u stvari Nihad bio prvi basista. Na neki način jeste, ali stvarni prvi basista je bio Saša Cavrić. Mm-hmm. Iako, kažem, on se uslikao za taj prvi singl i to je bilo sve. I on je otišao. On je otišao prije nego je objavljen singl. To hoću reći. A recimo, jer mu je bilo možda poslije žao što nije ostao u bendu? Jesi se kasnije čuo? Pa imali smo mi kontakt. Poslije on je ubrzo nakon toga, 1 godinu dana ili godinu, možda 2, otišao za Ameriku. On nije, ne mislim da mu je to nešto bilo žao ili da mu je to bilo nešto što se nije uklapalo u daljnje, nego da li je on htio, šta je htio, uglavnom ne znam, ali znam da nije, mislim, taj naš razlaz bio potpuno normalan. On je rekao da ne bi, rekao mi je, jako sam ja sa njim se puno družio, puno smo izlazili u Zagrebu, ali evo, tako je to bilo. I to je bio početak Divlje Jagoda. Znači, Adonis na bubnjevima, Muc na klavijaturama, Toni na vokalu, Nihad na bas gitari i Lipovača na gitari. Da. To je to. I pitao si me za ime, pa nema tu neke velike filozofije, ni neke, kako bih rekao sad, teorije, zavjere, kako je došlo do tog imena. Kako nazvati? Pa ja, koliko se sjećam, mi smo sjedili, jer smo se često družili, okupljali. I onda smo, kad smo već trebali neko ime u konačnici donijeti, onda smo pisali na papir ti razni imena. Uglavnom, da. Ja se sjećam, nije to bilo od prve, sjećam se, imali smo imena prije Divlje Jagoda, neki koja nisu prošla i sjećam se da smo na jednom takvom okupljanju, mislim da je Adonis bubnjar rekao Jagode. Da, Jagode. Ja sam rekao, ako ćemo svirati to što malo želimo, žešći, taj rock neki malo žešći, onda bi trebalo biti još nešto. I tako. I čini mi se, a to će Toni znati. Dobro, to bolje nego šumske jagode, ovo bolje zvuči. On sve ispravlja, on je bolno, kako bi rekao, realističan. Tako da će on to vjerovatno ispraviti mene. Mislim da sam bio ja taj koji je rekao Divlje. I tako smo onda napisali Divlje Jagode i ostalo, kako se to kaže? Ostalo je legenda, povijest, kako se to kaže? Da. Došao tiho i ušao u legendu. Da. I tako su nastali Divlje Jagode.
I eto, naravno da to je ovo je skraćena verzija kako se nastalo. Mi smo prije toga se okupljali pa radili demo snimke. Pa sam ja nosio demo snimke u Jugoton i često išao sa mnom i Adonis, pa su oni mene odbijali jednom, pa drugi put, pa treći put. Pa ja sam toliko dosadio njima da su na kraju kao prihvatili i prihvatili su tu Jedina moja da objave taj single. A prije toga sam... Da. Znači nije od prve prošla, nije im sjela uho od prve. Tad je bio Vojno Kundić je bio glavni urednik muzički, jel? I on svaki put rekao, to nije dobro, to nije to, trebate ovo, treba ono. Ali ja se nisam puno oko toga uzbuđivao. Mi smo stalno radili demo snimke i na kraju je prihvaćena ta Jedina moja. I evo, to je... Što je bilo na B strani? Na B strani je u stvari Jedina moja. Tako. A na A strani je bila pjesma koju jedino možda Toni zna svirati, ja ne znam. Znači, zvala se Rock'n'Roll. Mislim, sama po sebi, ako je pjesma Rock'n'Roll, nema nikakve šanse da se tako zove i još je plus neki rock'n'roll. Nešto je tu, ne znam. To je bilo na A strani. Ali, moja ideja je bila kao autora koji nije imao iskustva, ali koji je nešto osjećao. Ja nisam imao iskustva, ja nisam znao šta treba, kako treba, ali mene uvijek primarno je bilo taj osjećaj. Mene je uvijek vodilo to nešto. Trebaš raditi ovo ili ono. Da, zvijezda vodilja kroz cijelu karijeru. Meni je nešto govorilo, na A strani treba biti Jedina moja, jer je ta pjesma dobra. Ali u to sam ja vjerovao. Samo, ja ne znam da li je Toni vjerovao, pojma nema. Da li su ovi u bendu vjerovali, ili ovi u Jugotonu? U Jugotonu, pojma nema. Ali ja sam vjerovao da je pjesma dobra. A onda sam konto na B strani, može taj rock'n'roll, to je nevažno. Rijetko ko okreće B stranu. Mislim, rijetko se sluša. Zato sam te pitao što je bilo na B strani. Uvijek, ali to na A strani je našao se rock'n'roll zato što je tako odredio Jugoton, odnosno muzički urednik Kundić, koji je meni bio jako simpatičan. Ali on je totalno promašio. To je odrun. Totalni promašaj. Jer je on meni rekao, ti si mlad i neiskusan i nikad, kaže, na B stranu, nikad na A stranu ne ide balada. Ja kontam, ko će znati, možda je ovaj u pravu. Jer ja ne znam, on ima iskustvo, on zna. Ali ja sam i dalje ostao ubijeđen da treba na A stranu balada biti. I tako da se našla na B strani i onda naravno da je trebalo puno vremena da neko slučajno okrene na B stranu. Tako je u neka doba u Sarajevu, kasnije moj drug, veliki danas moj drug, Mirso Ibrić, koji je bio DJ u diskoteci Vremeplov, okrenuo je B stranu, stavio. Jedina moja se u Jugoslaviji prvo počela u tom smislu da je bila jako slušana vrtiti u diskoteci Vremeplov. I tu je stekla neku svoju publiku, neki, kako rekao, mali hitić među tim koji su dolazili u diskoteku Vremeplov. A onda, baš zbog toga što je bila na B strani i zbog toga što nismo imali spota i zbog toga što mi jednostavno kao band nismo bili wow, nismo odjednom iskočili, trebalo je barem jedno 5-6 godina da se Jedina moja počne vrtiti. Ma je li moguće? Da. A nakon 10 godina, to je moja procjena, ali ona je gola istina, nakon 10 godina Jedina moja je postala hit. A sad, u proteku vremena 40 kusur godina, to je, kako se to kaže, ima onaj drugi naziv, Evergreen. Evergreen, vječno zelena. Tako da, danas je rijetko naći nekoga ko ne zna tu pjesmu. Ima i jako puno koji ne znaju ko su Divlje jagode, odnosno
možda su čuli za ime Divlje jagode, ali nemaju predstavu o divljim jagodama. Ima i još puno više koji nikad nisu čuli. Ko je Lipovača ili ko je Zele, ali kad kažeš jedina moja ili eventualno Krivo je more, da kad druge pjesme ne nabrajam, onda kaže, pa ja to znam. I ja kažem, dobro, budalo, sad znaš ko su divlje jagode. Šalim se. Zela Lipovača, naš gost u podcastu. Pričamo o divljim jagodama. Evo, sada ste možda čuli neke zanimljive stvari koje možda nismo ni znali o divljim jagodama. Ali sad znamo. A sad znamo. Sad, sad baš. Nakon 47 godina, 8 skoro, da. Još malo pa ćete 5 banki kao band, da. A kad smo sad Zela spominjali Tonija... To ti računaš, ja to uopće tako da. Kad smo spominjali Tonija i jedinu moju, ja mislim da bi bilo... To kad kažeš Toni, moraš reći legenda, legendarni pjevač Toni. Evo, ti si rekao sam. Koji govori samo golu istinu. Odlično. Znači, istina i samo istina. Onda ja predlažem da Toni dođe tu k nama i onda ćemo stvarno sada saznati golu istinu. To je to. Evo ga, dolazi legenda. Legenda. Jesmo ga ozvučili? Nismo ga još ozvučili. Dobro nam došao, Toni. Nice to meet you. Iz mladih dana se znate. Sad trebaš dobiti još Tako je. Priljepak. Jel to snima sad? Snima ovo. Još uvijek Snima. To ću. Toni. Ja sam mislio da nije skrivena kamera, kako je to? Pa nije, sve su otkrivene kamere. Dobro je. Toni, dobro nam došao. Je li toliko godina već prošlo? Dobro došao, hvala. Istina i samo istina. Da. Apsolutno. Zele nam je ispričao kako te telegramom dobio u bend. To je bilo, kako rekao, u brdima i dolinama. To sam sa nekim gažarskim bendom iz Mostara. Bio sam tamo u Konjici, tamo na Jablaničkom jezeru. I onda sam odjednom dobio telegram od njega da se nađemo negdje. Da, baš telegram. Da se nađemo, da dođem na prvu poštu da porazgovaramo. To je tad bila moderna tehnologija. A ta pošta je bila, to je bila Vila Ostrožac. To je između Konjica, mjesto između Konjica i tamo Jablanice. I sad treba do te pošte dobro 4 km onako hodati. Da bi došao po telegramu? Da bi došao da bi došao se javiti njemu. Ja sam telegramom najavio da ću tad i tad zvati. Potom sam dobio telegram, tamo gdje sam svirao. I onda sam ja po onom suncu, zvizdano, onom tamo hercegovačkom, gazi dole pješačio da dođem do njega na razgovor. Svaka čast. I tako onda me zvao, kaže, jesi raspoložen da radimo nešto ozbiljno. Ajde, rekao, može, ajde. Jer njemu sam uvijek vjerovao kao svirač, volio sam ga kao svirača. Dobar prijatelj bio i ranije smo nekakav bend imali, jel tako, drugi, Zenit. Grupa Zenit se zvala. U srednjoj školi. Onda iz tog Zenita je proistekla grupa. I onda se zapravo Zele tebe sjetio kad je zapravo taj svoj san krenuo ostvarivati. Kocka je streko, istina i samo istina. Samo istina, da. Ništa drugo osim toga. Ne, podaci. Nastojim da budu podaci. Baš me zanima da li ti se vokal promijenio od tada u pjesmi Jedina moja. Kad treba da se promijeni. Kad ne treba, onda... Hoćeš nam odsvirati, otpjevati? Pravim se, može, evo. Ajde. Mogu ja malo ovako čeprkati? Što se mene tiče, šta god osviraš, meni je dobro. Naprimjer ovo. Pogledaj kako svira. Ja više ne trebam ništa tu. I me neće izbaciti iz benda. Sad solo.
Pa kaže. Pogledaj u moje oči, zašto skrivaš pogled taj? Pogledaj u moje lice i pokaži osmijeh svoj. Djevojko sutom tihom, pokraj rijeke što koračaš, s tužnom sjenom na licu svom i kosom nježnom i kosom plavom kao lan. Jedina moja tebi sviram ja, jedina moja tebi pjevam ja, jedina moja tebi sviram ja, jedina moja tebi pjevam ja. Ej, ej. Djevojko sutom tihom, pokraj rijeke što koračaš, s tužnom sjenom na licu svom i kosom nježnom i kosom plavom kao lan. Jedina moja tebi sviram ja, jedina moja tebi pjevam ja, jedina moja tebi sviram ja, jedina moja tebi pjevam ja. Ej, ej. Hvala. Krasno. Dečki, ne mogu vam opisati kako se ugodno sjećam u vašem društvu, a ova pjesma zapravo i moj život od nekakvog djetinjstva do danas prati i zapravo sve generacije tu pjesmu vrlo rado čuju. Evo, sada smo imali prilike Unplugged čuti ovako u studiju. Toni, dobro nam došao. Hvala, dobro vas našao. Evo, Zele nam je već ispričao jedan dio vaše priče, vašeg puta. Toni, ti si se zadržao zapravo jedno kratko vrijeme u bendu. Ili Od 77. pa onda je bila pauza neka vojska, pa negdje do 82. Znači, snimio sam s njima 4 singla i 2 albuma. Aha. Znači, to je 3 albuma zapravo. Da. I onda do motora sam bio, onda su oni snimili motore. I sad je dalje prestalo moje. Jasno, ali vratio si se u bend. Kasnije ćemo malo pričati. Povremeno često surađivali i tako, evo, ne znam je li Zele već ispričao, je li tako? Nije, nismo još došli do te teme, ali mislim, Zele, koliko je sad imate 12 albuma snimljenih? Ili čak i više? Pa 13. album zadnji. Zadnji album se zove A ti bi to kao vlasnik ovoga super radija ne trebalo, morao znati, nego da ćeš biti kažnjen. Znači, sad ću ti spisati kaznu, možeš platiti pola odmah, pa se prašati. Pola kasnije. Pola kasnije ćeš platiti. Znači, naš 13. album se zove Prati moje stare tragove. I ako mene pitaš, bilo je skoro nemoguće da se tako dobar album nakon toliko godina desi. To je ako mene pitaš. Ako pitaš one koji ne vole Divlje jagode, oni će reći da i taj album, kao i svi drugi, ne volje. Ako mene pitaš. Kako si to filozofski rekao. Tako da, evo, imamo 13 albuma, što nije
neću reći puno, nije previše, nije malo, to je, možda je moglo biti više. Ja. Ali mislim da broj albuma apsolutno nije važan. Slažem se. To, da li imaš 10 za, recimo, neki period od 40 godina, da li imaš 3 albuma, 10 albuma, 12 albuma ili 42 albuma, apsolutno ne važno. Ako jedino što je važno, da li postoje na tim albumima pjesme koje su ostavile trag. Točno, slažem se. Zbog koji ljudi vole taj band, zbog koje nas slušaju, dolaze na koncerte i zbog koji je vrijedno nastaviti to sve. Naravno, da li, i ono što je najvažnije, da li te pjesme mogu pogurati njihove emocije. Ako je odgovor ne, što onda možeš imati 92 albuma u roku 2 godine, kakve to veze ima? Ništa. Tako da, u tom smislu, ja kažem, možda bi bilo dobro, fanovi vole da se snima, fanovi vole više albuma i ja nemam stvarno ništa protiv toga, jer to pokazuje jednu volju, želju i kako bih rekao, nastavak toga svega, te kreativnosti. Jer ti ako stvaraš, onda si kreativan. Ako si kreativan i ako stvaraš, onda si živ, onda se nekako to je ono zbog čega mi jesmo tu. Jer obično me pitaju, a šta ćete vi ove godine, šta će iduće godine? U stvari uvijek isto. Naš je zadatak da napravimo neke pjesme, da te pjesme obličimo. Moderna vremena zahtijevaju spotove, da snimimo 1, 2, 3, 5 ili 10 spotova i onda da idemo svirati. Kad završimo taj neki krug, nekada su to bile turneje, danas nije uobličeno u turneje, nego u svirke. Svira se. Nema klasičnih turneja. Nekad smo imali klasične turneje, pa to je snimiš album, pa onda idemo na turneju, ne znam, godinu dana i odradimo 70, 80, 100 koncerata i to je bilo. Pa i onda pauza mjesec dana i onda opet tražiš novi album. Mislim, i dalje se svira, i dalje postoje koncerti, publika, sve je super, ali nema ti klasičnih turneja i to je ono što publika očekuje od nas, a što ja mislim da inače bi to trebalo biti, dok radimo, dok snimamo, dok smo na pozornici, mi postojimo. Tako da, ima tu nekih bendova, svirača, oni koji, neću reći da oni žive od stare slave, ali mislim, ako ti ne snimaš 20-30 godina, ja to ne razumijem. Da. A možda trebam pročitati još neke knjige pa ću razumjeti. Pojma nema. Uglavnom, ja razmišljam da treba snimati, ali ne po svaku cijenu. I u tom smislu mi imamo za ovo vrijeme ti nekakve 13 albuma. Možda je moglo biti više, ali ja snimam onda kad imam šta reći. I kad imam ideja i kad osjećam tu kreativnost i onda to nekako trebam izbaciti. I onda tako nastavim nove pjesme. I evo. Da. Imaš još kako pitanje? Ako ne, ja odem. Ne, čekaj, ne možeš mi samo tako otići. Još nam je Toni tu s gitarom, pa još ovo nešto odsvirati. Na 2 albuma, Toni bio si sa Zelejom. Kakav je Toni bio u to vrijeme? Pa, iskreno, ovako ćete reći. Napeto, da. Možda je on bio jako dobar, možda je bio loš, možda je bio negdje između, ali ako govorimo o studiju, i o tom dijelu koji smo morali uraditi, jer mi smo, da bi se saznalo za nas, mi smo morali nešto snimati. Ja to ne znam kakav je on bio, jer ja u to vrijeme, to što se zove producent ili uopće vezano za produkciju, ja to ništa nisam shvatio. To je nevjerojatno. Ja sam bio klinac, neki momak, koji je bio talentiran i koji je fino svirao gitaru i mogu napraviti neku pjesmu. Ali kako treba taj vokal uobličiti, kako treba ono, ja sam to gledao u studiju, ja sam znao kad je nešto dobro, kad nije, ali ja to nisam, ja sam kasnije taj zanat ispekao
Pa i zadnjih 20-30 godina, ili ne 30, ali zadnjih 20 godina sam producent sam sebi, jer sam taj zanat sam naučio od pravih producenata. Radio sam sa Theo Verdinom, radio sam sa Kit Fulvinom, radio sam sa ovim Englezom Peter Hintonom, tako da. I ja sam od njih naučio taj zanat. I sad znam, mislim, sad ako pustiš tamo neku pjesmu, da se malo čuje, ja ću znati što treba napraviti, je li nešto krivo, treba miksati ovako, onako, je li vokal dobar, posebno kad je vokal u pitanju. Vokal je ključna stvar. Koliko god je pjesma bila dobra, na kraju tu pjesmu će iznijeti pjevač, odnosno taj vokal. Znači, ako napravimo dobru pjesmu, koja ima pretenzija da bude hit, a dođe pjevač koji ne može tu pjesmu iznijeti na onaj način da to ljudi osjete, od te pjesme nema ništa. Ako pjesma koja je dobra i ima potencijala da eventualno bude hit, onda ako dođe Robbie Williams, onda će biti 100% hit. A ako je još neki svjetski producent, onda će biti turbo hit. Onda će biti još duplo hit. Evo, to je otprilike kako ja razmišljam i to je u stvari tako. Tako da u ovo vrijeme to nije radio u studiju. Nisam bio ja taj koji je tu nešto govorio kako i šta treba, nego je bio na tom, ne znam, imali smo ti neki tonaca, neki producenata. Na prvom albumu je recimo bio producent Vladimir Delač i on je bio jako dobar. Iako sam imao jednu nezgodu sa njim na pjesmi Krivo je more vezano za solo. Na svu sreću ja sam bio kao neko ko je neiskusan, bio sam u pravu. Ali je generalno taj album, taj naš prvi album, danas zvuči u rangu svjetskih albuma iz tog vremena. Ako stavimo John Lennon album iz tog vremena, to je 78. 9. stavimo Divlje jagode, to zvuči tako. John Lennon je naravno John Lennon, ne poredim. Govorim čisto produkcijski, govorim zvuk kakav. To je stvarno bilo dobro snimljeno i urađeno. A ovo što se tiče koncerata, on je davao svoj maksimum kao i mi svi. Mi smo se u to vrijeme učili, moram biti iskren. A bili smo mladi, neiskusni. To je bio početak. Pogotovo ja. Da. Ali dobro vam je dečki išlo. On je malo prije govorio već, kao on je bio zapravo bihački wunderkind. Dječak s gitarom, već je bio iskusan svirač, svirao sa ozbiljnim ljudima i tako dalje. Ja sam tu bio totalno zelen. Ali baš ste pogodili s tom pjesmom. Ali zapravo spomenuo si sada i pjesmu Krivo je more. Zapravo, mnoge ljubavi su nastajale uz tu pjesmu. Odmah imaš nekakvu viziju ili su negdje zaljubljeni uz rijeku, uz jezero, negdje na moru, ili recimo tužan rastanak kad nakon mora odlaziš doma, nije bilo mobitela u to vrijeme, samo telegrami, tako, da. Pa mislim da bi bilo dobro da malo čujemo i tu pjesmu Krivo je more. Krivo je more. To si isto ti pjevao, je li tako? Jesam, Krivo je more. Slučajno sam napisao i tekst. Ma ne, to vidim, znam. Da. Ko je inače pisao tekstove? Pa, kako ja sam surađivao sa puno tekstopisaca i u zadnje vrijeme i sam dosta radim. Ta suradnja je bila otprilike da sam ja manje više znao šta bi ja htio. Tematski, jer to je jako važno. Znači, ako se tema ne pogodi, onda mislim da je jako teško doći do nekog konačnog rezultata i znači to i ono što je možda isto važno je kad, da li je to Toni ili neko drugi ili ja sam, kad tekst već imamo, onda treba tekst prije je bilo lako pisati tekstove.
Istina i samo jer on nije tad, bilo ga briga za tekstove. Njemu je bilo važno svirka i to je to. Međutim, kasnije, kad je malo stvar uzbiljila, onda dođe... Onda su i tekstovi bili. Šta je ovo, kakav je ovo stil? Ovo moraš mijenjati, ono moraš mijenjati. Pa te vrati po 10-15 puta dok ne napišeš tekst. A kako je bilo s tekstom Krivo je more? Krivo je more, to je odmah izađe iz tebe i to je to. To je za prvi album, kad on nije previše drilo. Da, znači ti si ga upoznala jedne ljetne večeri. Ja sam napisao većinu tekstova na prvom albumu. I onda je to išlo tamo kod Siniše Škarice, pa je on malo to ispravljao i tako dalje. I uglavnom Zele se tu nije miješao. Međutim, dalje Ma dobro, to je bilo lektoriranje, to nema veze. Kad je došao Stakleni hotel, onda je njemu... Onda je počeo i to raditi, počeo je pregledati tekstove. Da, već ste bili iskusni. Stvar je jednostavno. I vrlo je rigorozan bio. Ja sam se učio u hodu. Ja sam se učio, kako sam krenuo to sve skupa, sve ono što nisam znao, ili sve ono što sam mislio da trebam znati, ja sam nastojao da naučim. Neka sam potrošio puno vremena da to sam dođem do zaključka, a kasnije sam to učio od drugih. Pogotovo što se tiče produkcije. Kasnije smo imali sreću. Znači, već na 3. albumu mi smo imali producenta Tonija Verdina. Teo Verdin. Teo Verdin, Njemac koji je stvarno bio, tamo su imali 3 albuma. To je on iz Bad Homburga. I koji je u to vrijeme bio stvarno jedan od boljih u Njemačkoj. I od njega sam jako puno naučio. Kasnije sam radio i sa Englezima, ali od njega sam stvarno naučio jako puno. Gledao sam šta on radi, kako on to pristupa. Da. Posebno vokalima i... Upijao. Otprilike tako. Jer kažem, vokal je ključan u pjesmi i onda Teo me je naučio, on je ovako rekao, u studiju ne postoji nešto šta se ne može napraviti. Znači, sa sviračima ili kad ti dođe pjevač. Samo je važno upamti to koliko ti imaš volje, želje i vremena da se posvetiš tome i tom pjevaču, da objasniš, ti mu moraš objasniti kako će on to otpjevati. Pod uvjetom da pjevač ima normalni glas, da može otpjevati, ti moraš biti taj koji će to oblikovati. Ti moraš pronaći način kako da on to otpjeva. Sad, da li to da mu kažeš, ne znam, lezi tu na ovu fotelju pa pjevaj tako, da li da mu daš neku rakijicu pa da malo dođe sebi, da li da mu kažeš skini jaknu, da li da mu kažeš neku lošu ili neku sretnu vijest, da on jednostavno da promijeni eventualno raspoloženje i emocije koje treba iznijeti u pjesmi, moraš mu ti reći ako to pjevač ne može sam. To me i onda me je kasnije učio znači sve drugo i kad je u pitanju miks i sve drugo, samo je pitanje, kaže, koliko si ti spreman da budeš fleksibilan, koliko si spreman da posvetiš vremena i strpljenja da dođeš do rezultata. Kaže, mnogi odustanu već nakon 1., 2., 3. pokušaja. Ako neko radi 3 puta nešto i kaže, pa ovo ne ide, ne, možda to može, ali s 12. puta. Da li si ti spreman da 12 puta isto ponoviš? Evo, i ja sam to naučio, tako da sam ja postao spreman da 120 puta ponovim nešto, da ja dođem do tog rezultata, ako je u pitanju nešto u pjesmi. Da li odsvirati ili eventualno vokal. Ali vokal je najupipljivija stvar. Mislim, ti pjevač stvarno moraš tačno, jako malo pjevača može doći, stati pred mikrofon i i otpjevati. Ili da ne kažem otpjevati s prve. To je skoro nemoguća misija. Barem ja nisam radio s takvim pjevačima, ali mislim da su... To sam samo vidio kod Quincy Jonesa,
koji je genije nad genije, znači jedan od najvećih producenata ikada što se rodio na ovoj planeti, kad je on snimao Michael Jacksona. Znači, stane i otpjeva. Znači, čak ni Quincy nema šta reći. Ali Jackson nije sa ove planete, on je s neke druge planete. Tako da Tako da bih ja zaključio da si ti perfekcionista. Tako je. Pa, nažalost, to nije dobro. Nije dobro, a pogotovo nije dobro ovaj dio svijeta, kako se zove, Balkan. Aha. I tu je puno nekih stvari koje su nakrivo i sad ti ako si perfekcionista ili ako tražiš da nešto bude jako dobro jer savršeno nema. Onda te ne shvaćaju baš dobro. Onda to na Balkanu nekako nema smisla. Ali evo, ja sam radio sa jako puno pjevača koji su prošli kroz Divlje jagode, ali sam radio i sa nekima drugim. Aha. I moram biti iskren, postoji samo dva pjevača koja su kapirala tačno ono kad ja kažem šta treba napraviti ili popraviti ili kako bi trebalo otpjevati. Dva su. Jedan sjedi tu kraj tebe, to jedan je Toni, koji kuži to. Ma nije moguće. I drugi je Tifa, Mladen Bojčić Tifa. Znao sam. Znači, Tifa, ako ja samo nisam ni rekao on već zna šta ja hoću reći i on to otpjeva. Kod drugih pjevača sam došao kod većine do rezultata, ali Boga mi... Malo teže. Puno teže. Kod Tonija sam nekad znao je zapeti, ali on kuži to. Najvažnije je da razumije to šta bi trebalo napraviti. Jer ako ti ne znaš šta trebaš napraviti, znači postoje dvije stvari. Jedna je ako ne znaš šta trebaš napraviti, a to je do onoga koji sjedi u studiju, pjevač je tamo, onda vi nećete nikad doći do rezultata, on će se mučiti i bit će neki Jozo iz Kiseljaka i od toga nema ništa. Tako da, ako zna se šta treba napraviti, a pjevač nema taj skills, te vještine, ili ne možeš to otpjevati, to je opet uzaludna misija. Uzaludno trud svirač, neću reći, ima ona izreka nomina sunt odiosa, imena su neugodno, neću reći koji je to pjevač. Ja sam objašnjavao 100 puta, ja sam već padao po podu i on uvijek isto. Ja kažem, ali nije tako, moraš drugačije. Ali moram, kako bih rekao, nije ni do njega. Jednostavno ne može. Da li je to blokada, da li je to, ne znam šta je. Iako me je Švabo sve naučio. Ali nije me naučio kad dođe na Balkan da možda sa nekim balkanskim glavama to neće ići. Jer on je mislio na ove evropske glave. Nije mislio na balkanske, tako da šalim se malo. Evo, to je prilike to. Ali dva od kojih sam dobio rezultat, pa mogu reći 99%, to su Tifa i Toni. Što da kažem? Šta bi rekao? A sad gola istina ide, sad će on ispričati. A sada krivo je more. Krivo je more. Ne znam, znaš ti pokojnog Antu Mažurana? Ne znam. Gitarist ništa onda. On nije bio u tim vodama. Inače iz Trpnja. Mi smo, prva naša gaža je bila u Trpnju. A Doni se dogovorio u Trpnju, a prije toga je drugi način svirao. Drugi način se raspao, onda smo mi ulesli na tu gažu. Onda Ante Mažuran je gitarista bio u kazalištu komedije. Čuveni jazz gitarista. I sad ja prolazim tamo pored šanka, on nalakće na šank i gleda mene ovako. Gle, Divlje jagode. Inkriminirani bend. Krivo je more, kaže. Kad je moja baba je, kaže, u Trpnju sjela na terasi, kaže, a što ovi pivaju, kaže, a će im je more krivo. Pa da čujemo, što je krivo more. Rasputlim glasom, jel? Nego šta? Ti si ga upoznala jedne ljetne večeri. On te poljubio dok more se pjenilo i ti si se zaljubila
da nisi htjela to. Krivo je more, znaj, ljeto je varljivo, a srce ti zavodljivo kući kad si došla ti iz nas, da se zabludi, a to večer uzorašu. Od sreće sva si lista, krivo je more, ljeto je varljivo, a srce ti može zavodljivo kući kad si došla ti, znala si da si u zabludi, da do večer uzorašu. Od sreće sva si lista, krivo je more. Bravo, bravo. Krasno. Da. Zele, kad imam tebe i Tonija ovdje u gostima, ja Fino ti je, priznaj. uživam. Priznaj. Priznajem, Vidim ja na fac. Evo, gle, Fino ti ja je. sam se tako pustio uz ove stare. A znaš dobre zašto je hitove. fino? Zašto? Ove dvije pjesme Aha. što je Toni pjevao. E? Prvo što on ima zlatan glas. A druga stvar, te su pjesme danas stvar opće kulture. Ako ne znaš te pjesme, nešto. A vječno je pitanje zašto su te pjesme toliko prisutne i poznate, a druge nisu. Da. Ne mislim samo na Divlje Jame. Ok, Mislim, općenito. Pa ne, odgovora pravog nema, jedino mene ako razmišljam o tome, ja mogu reći jedno da su one toliko životne da praktično je svako od nas je to što se događa ove dvije pjesme doživio i proživio. I jednostavno one su ono što mi svi osjećamo, što mi svi smo doživjeli. Tako da, to je vjerojatno jedan od razloga. A sad, možda ima tu još neki tajni, a možda nema. Da. Ne znam. Uglavnom, činjenica je da ne mogu proći nikako. Istina. Toni, ostani ti tu još malo s nama. Možda ćemo još nešto odsvirati za kraj našeg druženja. Ali, Zelen, htio sam te pitati nakon Tonija, s obzirom da, evo, band od 77. postoji, čak evo i ranije, znači blizu 50 godina stvarno jednog dugog glazbenog stvaralaštva, 13 albuma, radio si i za druge. Svakako moram spomenuti... Nije puno, ali nije ni malo. A, kako? 13 albuma. Ima dobro, ali je... Znaš što trebaš brojati do 13? Jedno. Da, imaš puta, recimo 10 pjesama na svakom albumu, primjerice, ako ne i 12. I? Da. Promijenio si dosta pjevača u bendu. Zašto? To me uvijek zanimalo. Da li si bio prestrog, s obzirom da smo sada shvatili da si stvarno bio perfekcionista i tražio si samo vrhunski, najbolje, da ne kažemo savršeno, pa neki pjevači to nisu mogli izdržati, ili jednostavno si imao nekakve etape gdje si zapravo želio mijenjati malo stilove ili možda same pjevače. To me baš zanima. Pa,
stilski je to ostalo praktično u okvirima onoga što su mi krenuli. Naravno da je bilo neki promjena, mislim, mali promjena. Prije svega moraš biti catch up in time, znači ne možeš svirati, ne možeš nositi istu garderobu koju si nosio prije 30-40 godina danas. Dobro, slažem se. Znači, ja tako isto i sa sviranjem gitare ili pravljenjem pjesama i tako. Mislim da moraš biti nekako u korak sa vremenom. U smislu i produkcije i pratiti, odnosno osluškivati šta to publika hoće ili neće. Ali, s druge strane, i onoga konja koji dobija trku ne treba mijenjati. Nema nikakve potrebe. Jer ovo što mi radimo, ovo nije došlo preko noći. Kako se to kaže, slava. Mislim, karijera, nije došlo preko noći. Znači, ovo je bio jedan put, onako, prilično, isto kaže, trnovit. Prilično. I naravno da ne može ni otići preko noći. Ne može doći preko noći. A sad vraćamo se na ovu opciju. Divlje jagode su definitivno specifične, kao band. A ako se vratimo na tu opciju tih personalnih promjena, to je jedna skoro nemoguća misija. Jer nakon, to je u svakom, kako bih rekao, drugom slučaju me bi se raspao. Ja jednostavno naravno da nisam htio dozvoliti da se band raziđe, odnosno da se raspane, jer je to ono što sam ja, kažem, kao klinac skonto. Htio sam imati band, htio sam imati pravi band, htio sam da sviramo, da putujemo, radimo. I svi ti moji snovi, ti dječački su se ostvarili. A onda se nameće pitanje zašto sam ja promijenio puno pjevača ili bilo je tu promjena i puno svirača. Ja mislim da je puno važnije to što mi danas sjedimo ovdje i što imamo albume, imamo te pjesme, imamo koncerte, imamo DVD, to je ono što se divlje jagode. Da li sam ja mijenjao ili nisam? To neko svako razmišlja zašto sam ja mijenjao ili nisam. Da li sam ja taj krivac? Da, ali imamo divlje jagode koje su definitivno davno odskočile od ovih neki balkanski kriterije. Divlje jagode su svjetski bend. Svjetski bend po svim kriterijima. Divlje jagode su jedini bend gdje su ljudi sa zapada, odnosno konkretno iz Londona, engleska kompanija, rekla, tražili su bend sa istoka, ne iz male Jugoslavije. Oni su tražili sa cijelog istoka. Tu znači spadaju i Velika Rusija, i Češka, i Poljska, i Mađarska, Rumunija, Grčka i tako dalje. Da ne nabrajam, i pao je izbor na divlje jagode. Pa zašto nisu, neću sad nabrajati ove bendove koji danas rade iz Jugoslavije, pa zašto nisu zvali te bendove da potpišu ugovor nego divlje jagode? Jer svi se nešto busaju, a ne, kao divlje jagoda nisu. Pa što ti nisi, jadniče, potpisao ugovor sa Englezima, što tebe nisu zvali, nego zvali divlje jagode. Pa ja znam zašto zvali divlje jagode. A zato što smo bili svjetski bend. Zato što smo bili najbolji. A oni su htjeli da imaju bend sa istoka koji može konkurirati svjetskim bendom. I mi smo potpisali ugovor na 7 godina, na 5 albuma. To nije bilo ono, jer ovdje se jadnice, ovi neki bendovi su tu valjda došli da eventualno potpišu za jedan singl i to niko nije potpisao pravi ugovor. I onda je to silna priča. Tako da li bilo pjevača, nije bilo. Ja mogu pričati o tome koliko hoćeš. Ali u krajnjoj varijanti to je noćna mora za nekoga ko vodi bend kad mijenja postavu. Jer ja kad sam promijenio recimo neku postavu ili promijenio nekog, ti si praktično na početku. Znači ti sve moraš isto raditi kao da si na početku. Znači iz početka se dokazati. Zašto? Zato što ljudi naviknu na te neke ljude. Znači, ti prezentiraš bend i to su ti ljudi, onaj pjevač tamo, onaj svira. Ako neki su karizmatični, neki nisu, pogotovo vi koji su karizmatični ili koje je publika upamtila,
I onda oni žele i dalje te, jer to je kao divlja jagoda, ja dovedem neka drugog. I onda on kaže, šta je ovo? Ali ja opet napravim. Do sada su me prognozirali jedno 64 puta propast. Kao, ja tamo napravim nešto, on kaže, sad ako je otišao, to nije gotovo. To kad je bilo opće. Ne, sad je gotovo, razlaz. Ja onda dovedem druge. Kaže, ali ako ovi odu, onda je to gotovo. Ja dođem u diskuton. Ma kaže ne. I tako dalje. Ja sam to 10 puta. A šta to znači? Pa to znači da ja nešto znam. Nema šta drugo. Znači, mene su govorili, ne, ali sad kad promijeniš studiju, ja odem u totalno 10. studiju, dovedem neke ljude koje sam negdje našao i tako dalje. I opet napravim. Mislim, opet napravim album i napravim pjesmu. Nijedan, znači ja sa svakog albuma, znači od prvog do zadnjeg, znači imamo 13 albuma, skoro da sam na svakom, osim tamo negdje između, znači 3. i 4. album je bila ista postava, čak i to je jedino. Ovo sve ostalo, svaki album je bilo nešto novo, ali uvijek sam uspio da to zaokružim, da to bude taj zvuk, da to budu divlje jagode. Naravno da sam se ja prilagođavao, ako dovedem novog pjevača, onda vidim šta je njegov maksimum, šta je to što on može otpjevati. Kako bi to trebalo da uradim i da se prilagodim, znači, njemu, na neki način. Naravno, niko od autora ne pravi baš specifično za nekog pjevača. Ti ako imaš bend, ako si se isprofilirao, ako je taj bend kao što je Divlje jagoda, hard and heavy band, onda je to. Ne mogu ja sad raditi pjesme koje bi trebale biti za Mišu Kovača, pa će onda ja dovesti Steve, pa će pjevati Mišu Kovača. To naravno poredim ovako bez veze. Sorry. To je to. Tako da, da li je to moj perfekcionizam, da li oni nisu bili u određenom trenutku sposobni da me dalje prate, da li je ovako ili onako, mislim da je to je nevažno. To je apsolutno nevažno. Važno je da li postoje album, da li postoje pjesme, da li postoje ti zapisi i da li mi dalje radimo i da li taj bend ima smisla. Ako gledate Divlje jagode danas, bilo je nemoguće zamisliti da nakon 40 kusur godina bend zvuči ovako. To je nemoguće. Mi zvučimo kao da smo nastali prije 2 godine. Nikakve bendove sa Balkana ne mogu sporiti s Divljim jagodama. To samo mogu u glavama neki ljudi koji ne znaju, koji su neuki i tako dalje, to neću nabrajati. Da li postoje bendovi izvođači koji su 1, 2 put, 5 puta, 10 puta popularniji od nas? Pa naravno da. Mi nismo mainstream, mi nismo komercijalan bend, mi nismo Jelena Rozga. Mislim, svaka čast Jelena Rozga, ne znam šta pjeva, ali vjerovatno pjeva nešto, šta ja znam. Znam da sam vidio negdje plakate. I, tako da u tom smislu, ali poređenje sa Divljim jagodama, nema nikakvog poređenja. Nijedan bend sa Balkana. I smo završili. Ne, nismo. Dobro, pazi, s obzirom da ste sve ove godine izuzetno puno svirali, vjerojatno se i družili s drugim bendovima i pjevačima, recimo, s kim ste imali nekako najbolji taj nekakav prijateljski odnos onako, od tih bendova? Da li to bila zagrebačka rock scena, beogradska, sarajevska? Stvarno je bilo u to vrijeme puno bendova. I od Prljavog kazališta Parnog Valjka, Bijelo dugme, Kerber, Riblja čorba, Bajaga kasnije, tako. Ne, mi smo sa puno bendova svirali na tim zajedničkim koncertima i pa šta ja znam, Divlje jagode su uvijek nekako bile neki bend koji nikad nije imao ništa posebnoga u tom nekom lošem kontekstu. Mi smo stvarno bili open-minded, kako bi rekli. Mi smo se družili sa svima na jedan normalan način. Tako da, ne znam, mislim, svirali smo i sa svim ovim bendovima na tim zajedničkim koncertima. I to je bila i Riblja čorba i Parni Valjak, Bijelo dugme. Mogu reći da, recimo, da je
U-grupa band koji ja inače jako puno cijenim, on stvarno tako potpuno jedan normalan, prirodni su potpuno, on su stvarno super ljudi. Mislim, iskreno da kažem, ne samo da mi je drago, nego čast mi je da negdje sviram sa U-grupom, jer to je stvarno veliki band. Tako, imali smo prilike svirati sa njima. Ono loše što se eventualno nekad nešto desilo, to neću. Ok, to nećemo reći onda te stvari. To me uopće ne interesuje. Dobro, s obzirom da smo zapravo sada malo više nešto saznali o divljim jagodama, a mogli bi pričati, jer zapravo cijelu jednu knjigu bi mogao napisati o tome i o tvom nekakvom životnom putu, kroz glazbu, kroz sve ono što si proživio. Evo, mogli smo sada saznati da ste stvarno bili jedan respektabilni bend koji se cijenio gotovo u cijelom svijetu i ta suradnja sa mnogim poznatim svjetskim glazbenicima zapravo je samo jedno veliko iskustvo koje ste prenesli i u svoj zvuk i svoju glazbu. Moramo spomenuti i pjesmu Motori, Ciganka i mnoge druge, Marija kasnije i sada nove pjesme sa novim mladim pjevačem. Zapravo ostali ste vjerni svom glazbenom stilu i pravcu. Pa to je ono što publika očekuje od nas. Ja sam već napomenuo da kad se spomene divlje jagode, to ne misli se ni na pop, ni na folk, ni na, ne znam, ni na neke blaže note, nego taj neki hard and heavy. Jako smo više neki pravi čvrsti rock band. A to je u stvari, divlje jagode su jedna fuzija, znači rock stvari, onako čvrsti rock stvari i balada. Znači, tako da to bi, ako uopće trebamo negdje svrstavati, ja ne volim to neke žanrove nešto svrstavaju i tako dalje. To je, mislim da je to nepotrebno, ali kažem, i danas i na ovom albumu zadnjem, a i sve ove godine, publika je dobila ono što su očekivali u Divlje jagoda, iako moram biti iskren, ja ne znam da li će složiti sa mnom, ali ako pažljivo se presluša svi 13 albuma, svi 13 albuma, svaki je album različit. Svaki album različit, ali kad se podvuče crta, to su Divlje jagode. Znači svaki album različit. Baš zbog toga što sam imao jako puno personalnih promjena, a pogotovo kad su pitanju pjevači, kojima sam se prilagođavao najviše što sam mogao, ali na kraju smo dobili uvijek da su to Divlje jagode, jer obično nam fanovi, šta ja znam, publika piše kao zvuk Divlje jagoda. Aha. Pa mislim, taj zvuk Divlje jagoda u stvari bi postojao da je samo jedan pjevač, kao što su Rolling Stones od početka do kraja, ali kako nije, on ne postoji, ali postoji to što sam ja uspio nekako, nekom magijom sam uspio obličiti, da svi ti albumi jesu Divlje jagode, ali svaki album različit. Svaki album različit, ako se presluša. I ono daje neku teoriju zavjere da već kad smo tu riješimo, dobro. A to je... Baš me zanima. Znači, jer na internetu, kad ukucaš Divlje jagode, onda postoji, ne znam, 50-60% su stvarni podaci, onda neki 30-40% to ljudi pišu, izmišljaju i tako dalje. A to je gdje su nastale Divlje jagode. Znači, Divlje jagode su nastale u gradu Zagrebu. I već sam na početku ove priče pričao kako se to desilo, ali kad sam ja vidio šta se događa, kad sam ja vidio da Jugoton ne razumije Divlje jagode, niti smo mi nešto bili prihvaćeni u Zagrebu od medija kao bend kao mladi bend koji ima smisla, koji je kvalitetan i koji obećava. Ne. Naprotiv, kako se zove, jedan nesretnik. Mislim, ime nije važno. Kad se pojavila jedna moja, onda je on napisao da se pojavio neki mladi bend sa groznom pjesmom Jedina moja. I ja sam ga poslije sreo i on, znači, sa malo kulture da ima, trebao reći,
a šta da radim, promašio sam gotovo, ajmo na kafu i sve ok, ali nije to. Ego je malo prejak bio. Tako da sam ja nakon par godina u Zagrebu provedeni, ja sam shvatio da se treba mijenjati sredina. I moja ideja je bila, ne ideja, nego ja sam jednostavno uzeo kofer i gitaru i otišao sam u Sarajevo, to je bila neka 79. godina na jesen. I to je to. Ja sam onda opet, on je zvao drugi put, jel? Da dođe u Sarajevo i onda sam ja našao ljude iz Zagreba, nisam mogao zvati da dođe u Sarajevo, to nije imalo smisla, to je bio njihov grad. I mi smo nastavili, Sarajevo je dočekalo divlje jagode, rašireni ruku, moram biti iskren. I televizija, i radio, i to je jednostavno, to je prodisalo. Znači, mi smo i diskoton, diskografska kuća. Oni su nam rekli, dali sve. Evo taj drugi album koji smo prodali, prvi album koji je 10 puta bolji od drugog albuma, se prodao 10 puta manje od drugog. A to je samo krivi Jugoton, niko drugi. I evo tako je onda, mi smo sve do ovih nesretnih balkanskih ratova, divlje jagode su imale bazu u Sarajevu, ja sam, kad je rat krenuo, mi smo otišli i poslije rata sam se vratio u Sarajevo, ali sam vidio da zaštita autorskih prava, diskotona nije bilo, televizija, to je sve bilo totalno rasulu i ja sam došao da vidim, nisam znao šta ću, došao sam u Zagreb i tamo je Croatia Records već bila na neki način uhodana, nasjedili su Jugoton i tako sam potpisao za Croaciju i onda sam ostao sam tu u Zagrebu, iako je moja relacija Zagreb-Sarajevo. Ja mislim, jednostavno, kad želim malo energije, kad želim malo da se još, iako se dobro osjećam, još bolje, onda odem u Sarajevo. Pa svaki, ja sam stalno na relaciji Zagreb-Sarajevo. Evo, to je to, jer ljudi misle, pročitao sam, divlje jagode nastale ovdje, divlje jagode nastale ondje, divlje jagode i tako dalje. I ono što je možda važno, u divljim jagodama koje ja vodim, a vodio sam i od prvog dana, neko je morao biti, kako se to kaže, lider. Katica za sve. Da. Neko je morao biti odgovoran za sve te promašaje. To sam ja. Glavni je odgovorni. Nego šta? Ali i za ove uspjehe. Da, točno. Da. I tako da nakon, kako bih rekao, toliko godina razmišljao sam da li postoji, ja sam sam sebe pitao, da li postoji neki konkretan plan, da li treba podvlačiti crtu, da li treba... Ne. Šta ćemo razmišljati o tome? Dobro nam je, prije je bilo dobro. Prije je stvarno bilo dobro. Nekad nije to. Naravno, nijedna karijera nije samo uspjeh. Svaka karijera ima uspone i padove. Pa i najveći band svijeta, to su Rolling Stonesi. Pa i oni su jedan album prodali 30 miliona ili 20, a drugi su prodali 4-5 miliona. Znaš koji to je 5-6 puta manje. Negdje su imali pun stadion, a negdje nisu imali ni pola stadiona. Tako da nije karijera samo uspjeh, mora doći do tih neuspjeha ili promašaja za koje sam ja kao neko ko vodi bend odgovoran, ali onaj ko vodi bend, on mora znati kud taj bend ide. Mora biti vizionar, mora znati kako će se ljudima, mora pobijediti ego. Ti moraš prije svega pobijediti ego da ti vodio bend i da te ljudi slušaju. Znači da bi te ljudi slušali, oni moraju u tebi nešto vidjeti, moraju naći, ne mogu u tebi vidjeti nekog apsolutistu ili nekog budalu i onda te neće slijediti. Tako da ono što je možda važno, ne znam da li sam nešto preskočio, ali ono što je možda važno da kažem u ovom trenutku, to je da je ovo zlatno doba divlje jagode. Za neke nevjerovatno. Znači, nakon 40 kusur godina, ja znam sve uspone i padove. Znam kad je bilo kao jako dobro. Ne, sad je bolje 5 puta. Jer ja u tom periodu kad je bilo sve super, ja kad ustanem ujutro, ja sam samo probleme rješavao.
bilo je dobro, ali ja sam probleme rješavao cijeli dan. Ja danas, ne danas, zadnje možda 7-8 godina, ja nemam nikakvih problema. Apsolutno nikakvi. Mislim, svi mi imamo neke probleme koji su prirodni, koji su prirodni. Svaki dan, znači, nešto mora ili telefonirati ili napisati neki mail i tako dalje. To je potpuno. Ali ja sam prije stvarno rješavao te silne probleme, a pogotovo unutar benda. Jer stalno je neko unutar benda rovario nešto. To je, i tako sam ja, evo, i to ti je odgovor na pitanje zašto sam ja toliko promijenio ljudi. Htio sam jednostavno imati ekipu koja je normalni ljudi, koja voli ovaj band, koja hoće da svira i koja može to raditi. Evo, imam takvu ekipu. Kako će sutra biti? Ja to ne znam. Da li će sutra sve ovo raspasti? Ja to ne znam. Ali kad bi sutra ništa ne bi bilo, ja sam prezadovoljan sa ovim što je bilo zadnjih 10 godina. A pogotovo zadnjih 7-8 godina. Imam ljude koji vole band, koji su totalni profesionalci, koji su možda najbolji svirači na Balkanu. Možda. Ali to nije važno. Da li su najbolji ili nisu važni, to je apsolutno nije važno. I ono što je najvažnije, ovaj band osjećaju. I ja vidim na njima da se oni trude i oni mi daju i volju i energiju i daju mi taj elan da ja budem još bolji i prema njima, a samim tim i prema bandu. Tako da, zlatno doba, Divlje Jagoda, slago se ti ili ne? Da. Ako se ne slažeš, nemoj govoriti. Pokucat ćemo, neka bude i dalje tako, da. S obzirom da smo, evo, na kraju našeg druženja, ne želiš kraj, mada je tu, ćemo to odsvirati. Možemo za kraj? To vas dvojica birate, ja nisam tu nadležan. Među nama stvara se jaz i blijedi sjaj. Ne želiš kraj, teško je znam, ali idi, ne daj se, ne daj, ostaću sam. Bili smo ljudska stvar, mada već prošla stvar. Samo još molim te, odbacim gluposti sve. Ne želiš kraj, mada je tu. Među nama stvara se jaz i bijeli sjaj. Bili smo ljudska stvar, mada već prošla stvar. Samo još volim te, odbacimo. Bili smo ljudska stvar, mada već prošla stvar. Samo još volim te, odbacimo gluposti sve. Ah, ah, ah.
Cijeni gledatelji, hvala vam što ste proveli ovo vrijeme s nama. Zele, Toni, Divlje jagode i podcast koji ćete pratiti ko zna do kada. Ostaćemo svakako s vama i u narednim emisijama. Ostanite dalje s nama. Dečki, hvala vam što ste bili naši gosti. Hvala. Hvala.